Hitler je bio opčinjen idejom sebe kao filozofa vođe. Volio ubacivati velika imena u svoje govore. Čak i svjedoci iz kruga Nacionalsocijalističke partije bilježe kako je Hitler rijetko pročitao neku knjigu do kraja. Obično je samo započinjao njezino čitanje. Nemoguće je dokazati da li Hitler ikada proučavao Nietzschea. Najčešće tumačenja su da nije čitao Nietzschea ozbiljno, da ga je hvatao u komadima površno, onoliko koliko mu treba. Mnogo bliži mu je bio Schopenhauer. Njegov pesimizam, govoru o volji i naglasak na nužnosti patnje, Hitler lako pretvara u vlastitu priču o sudbini i borbi. Schopenhauer se i u knjizi Mein Kampf doista pojavlja kao referenca, dok Nietzsche ostaje u pozadini više kao figura nego kao stvarni sugovornik. Leni Riefenstahl u svojim memoarima bilježi da je Hitler na njezino pitanje o čitanju Nietzschea odgovorio: ne, sa Hitlerom ne mogu mnogo započeti. On je više umjetnik nego filozof. Naravno, cijenim ga kao genija, ali nije moj uzor. Upravo zato u Mein Kampfu nema referenci na Nietzschea. Ono što postoji jeste uvođenje znakova kao retoričkih okidača u govor pokreta. Volja za moć, narod gospodara ili gospodarska rasa, robovski moral, gospodari zemlje. Hitler je uzeo iz Nietzschea ono što mu je bilo potrebno: kritiku demokracije, važnost borbe, viziju gospodarske rase koju vodi nadčovjek. Hitlerov pijanist, koji ga je jednom pratio barem jednom u posjetu Nietzscheovom arhivu, mračno, ali prikladno opisao je svog Firera kao genijalnog barmena koji je uzeo sve što bi moglo ući u miješanje njegovih otrovnih genocidnih koktela. Kao barmen kojem nije važna kvaliteta sastojaka niti njihova međusobna kompatibilnost, već samo sadržaj i efekt koji će napraviti dojam, tako Hitler uzima fragmente Kanta, dužnosti ili kategorički imperativ, od Schopenhauera uzima volju i pesimizam, od Nietzschea moć i dominaciju, od Wagnera mit ili nacionalni duh i rasne traktate, te ih miješa u jedan narativ koji je prihvatljiv masi, ali intelektualno otrovan jer je usmjeren antisemitizam, nacionalizam i na njemačku izuzetnost nadrase. Cilj nije istina ili konzistentnost filozofskog sistema, nego djelovanje. Narativ mora zvučati dovoljno sofisticirano da privuče obrazovane, a dovoljno jednostavno da mobilizira mase. Na razini samopercepcije, Hitler svoju filozofsku poziciju voli racionalizirati. U Reichstadu 11. decembra 1941. ukazat će na mit krvne žrtve, za koji je uvjeren da dolazi izravno iz čitanja Nietzschea. Zatim će invaziju opravdati hegelijanskim postankom, pričom o nužnosti povijesnog procesa. To je retoričko prisvajanje, ideja za legitimiranje odluka, ne rezultat spora sa Nietzscheovim tekstom. Hitler ne samo da selektivno bira dijelove, nego ih iskrivljava i pročišćava od svega što ne odgovara političkoj agendi. Zadržava samo ono što zvuči moćno i autoritarno, a izbacuje sve nijanse, ironiju, samokritiku i ambivalenciju. Kao što je Robespierre iz Rousseauove kompleksne društvene teorije opće volji napravio opravdanje za teror i giljotinu, tako Hitler iz Nietzscheove višeslojne kritike morala i kulture pravi opravdanje za progone i za genocid. Rousseau je govorio o slobodi i jednakosti, a Robespierre je primijenio
tu filozofiju odvodeći ljude na giljotinu. Nietzsche je govorio o samoprevladavanju pojedinca, a Hitler je primjenjivao tu filozofiju deportirajući narode u logore. U oba slučaja filozofska kompleksnost postala administrativni program ubijanja. Blisko Nietzscheu po pojmu, a daleko po smislu koji je film koji sam Hitler bira naslov s Nirnberškog partijskog skupa 1934. pod nazivom Trijumf volje. To je propagandni film sa Nirnberškog partijskog skupa zamišljen da slavi Führera i monumentalnu disciplinu masa. Zloglasan je zbog virtuozne estetike i tehničkih inovacija i snažnog utjecaja na vizualni jezik političke propagande. Taj film pretvara totalitarni pokret u vizualno uzvišeni spektakl, prikrivajući stvarnost nasilja nakon noći dugih noževa. Film je i danas uzor efektnosti, propagandne, ali i dokaz kako umjetnost može moralno pasti kada služi zlu i kultu vođa. Hitler u svojim govorima preuzima retorički tom samopotvrde i rječnik volje. Iz te perspektive volja postaje kolektivna energija koja mora probiti prepreke i odstraniti slabosti iz njemačkog naroda. To zvuči ničeanski, ali je suštinski prekodirano. Kod Nietzschea volja za moć prvenstveno opisuje dinamičku strukturu života i stvaranje vrijednosti, dok kod Hitlera postaje zapovjed pokornosti političkom cilju i masovno mobilizirajuća parola. Hitler je uzeo iz Nietzschea ono što mu je djelotvorno. Kritiku demokracije, hvaljenje nasilja i rata, viziju gospodarske rase koju vodi nadčovjek. Hitler koristi opoziciju gospodari robovi kao propagandni rekvizit. Robovsko su navodno kršćanska samilost, liberalni humanizam, socijalizam i egalitarne slabosti. Gospodarsko je volja, disciplina i pravi program isključivanja. Hitler preuzima i nepovjerenje prema parlamentarnoj demokraciji, masovnim medijima i moralu samilosti. Kod Nietzschea kritika morala samilosti je filozofska dijagnoza. On tvrdi da taj moral potiče iz slabosti i da fascinira život zahtjevima za pasivnošću i negacijom, te da spriječava afirmaciju života i stvaranje novih vrijednosti. Kod Hitlera ta ista kritika se pretvara u agitacijski napad na sve što mu stoji na putu, na liberalne institucije, sindikate, crkvene organizacije koje pružaju socijalnu pomoć, međunarodno pravo, zaštitu manjina. Hitler kritizira moral samilosti ne zato što želi emancipirati pojedinca za samoprevladavanje, nego zato što ti morali ograničavaju njegovu političku volju za homogenizacijom i nasiljem. Gdje Nietzsche kritizira da bi otvorio prostor za stvaranje nečeg novog, Hitler kritizira da bi zatvorio prostor kroz političku prisilu. Nakon svega toga postavlja se pitanje zašto je Hitleru Nietzsche bio potreban. U režimu koji se predstavlja kao renesansa, kao veliko čišćenje i obnova, Nietzsche pruža auru ozbiljnosti i legitimaciju visoke kulture. Spomen Nietzschea signalizira da nacizam nije samo sila, nego i misija. Hitler ne želi Nietzschea kao obavezujući autoritet, to bi ga sputavalo, nego kao gestu uzvišenosti koja podiže ton govora. Hitlerov režim prisvaja Nietzscheov helenski ideal ljepote i snage.
On glorificira grčku kulturu kao vrhunac ljudske kreativnosti, tragediju, natjecateljski duh, kultiviranu fizičku snagu, estetsku disciplinu, harmoniju duha i tijela. Nacisti ovaj ideal koriste za potpuno drugačije svrhe. Ovaj ideal je ugrađen u kult tijela i javnog zdravlja. Nacistički program vježbe, eugenike i rasne higijene legitimira se kroz retoriku o grčkom idealu zdravog, lijepog, snažnog tijela. Umjesto Nietzscheove individualne estetske discipline dobivamo masovnu biopolitiku. Hitlerovi gigantski radovi, monumentalne zgrade, stadioni, partijski skupovi dizajnirani kao pseudo-antički hramovi predstavljaju se kao nastavak grčke tradicije. Hitler proglašava nacizam kulturnom renesansom, čiji radovi pripadaju trajnoj baštini Zapada, pozivajući se implicitno na Nietzscheovu viziju obnove vitalne kulture nadahnute grčkim duhom. Ključna razlika je očita. Dok je kod Nietzschea helenski ideal model za individualnu kultivaciju, za stvaranje novih vrijednosti, za estetsku transformaciju života, kod Hitlera postaje propagandni alat za legitimiranje totalitarne države, masovne kontrole tijela i kolektivističke ideologije. Nietzsche traži povratak grčkom agonizmu kao oslobođenje od kršćanske represije, a Hitler koristi grčki ideal kao fasadu za biopolitički režim. Hitler se predstavlja ne kao politički oportunist, nego kao nasljednik velikog filozofskog projekta obnove zapadne kulture. Nietzsche je tu valuta prestiža. Drugi razlog zašto je Hitleru Nietzsche potreban je retorička ekonomija. Nekoliko riječi, na primjer volja, snaga, gospodari, prezir prema samilosti, funkcioniraju kao kratki, lako pamtljivi okidači u masovnom govoru. Treći razlog je psihološki. Hitleru treba priča o pozvanosti. Nietzscheova figura radikalnog pojedinca daje mu okvir u kojem može vlastitu ambiciju prikazati kao trag sudbine, a ne kao puku volju za moć u političkom smislu. Četvrti element su poze i prizori kojima se legitimizira veliki čovjek. Samotne šetnje, planinske šume, Božja služba u prirodi, direktno uzeto od Nietzschea, ali sa ključnom razlikom. Gdje je Nietzsche imao osjetljivost, Hitler je gluh za prirodu i svjestan samo vlastite nadmoći. Poza nije dokaz učenja, ona je kadar kojim se zahtjeva poslušnost vođi. Vidi dalje jer stoji sam. Granice tog prisvajanja jasno se vide ondje gdje Hitler potiskuje ono što bi mu smetalo. Nietzscheova skepsa prema naciji i prezir prema državi kao najhladnije zvijeri ne mogu koegzistirati sa totalnom mobilizacijom, te oni sami po sebi nestaju iz kadra. Uz retoriku radi i ikonografija. U istom vajmarskom sklopu arhiv ističe Nietzscheov opis oklopljenog viteza hladnog pogleda i Dürerovog viteza smrti i đavla, poznatu gravuru s oklopljenim konjanikom koji neustrašivo jaše kroz mračnu dolinu, ignorirajući prijetnje smrti i đavola. Kod Nietzschea taj motiv funkcionira kao vizualni sažetak stoicizma bez transcendencije. Filozof
ili umjetnik ide svojim putem, unatoč prijetnjama, iskušenjima i društvenom pritisku. Figura samilosti, unutarnje čvrstoće i hrabrosti da se stvori vlastiti put bez oslonca na više garancije. Vitez ne bježi i ne pregovara, nastavlja dalje, hladnog pogleda, jer je preuzeo odgovornost za vlastitu sudbinu. No, u nacističkoj aproprijaciji isti motiv postaje brand. Objavljuje se u glavnom nacističkom listu, Narodnom promatraču, kao znak pokreta. Potiču se pjesme, drame i slike nadahnute viteštvom, a s vremenom se vitez preljeva u lik Firera, vođe konjanika koji vodi narod kroz opasnosti, navodno iznad moralnih skrupula, odnosno smrti, i dekadentnih sumnji, odnosno đavola. Tako se transformira značenje. Kod Nietzschea individualni stoicizam, samoprevladavanje, filozofska neustrašivost. Kod nacista je to kolektivna mobilizacija, neustrašivost vođe i opravdanje za ignoriranje moralnih granica. Vajmarski sklop, umjesto sporog rada tumačenja, nudi sklop slika i parola spremni za promet. Direrov vitez postaje logo, Nietzscheove riječi slogani. Filozofija se premeće u scenografiju. Jedna od takvih slika je snimljena 2. novembra 1933. u vili Zilberberg u Weimaru i predstavlja vrhunac nacističke simboličke politike. Fotografirao je Heinrich Hoffmann, Hitlerov lični fotograf. Prema navodima iz novina, kancelara Adolfa Hitlera je primila gospođu Förster Nietzsche i poklonila mu štap njezinog brata kao znak posebnog poštovanja, čime se simbolički izvršilo prenošenje duhovnog autoriteta s jednog njemačkog genija na drugog genija. Kao kancelar Njemačke stigao je s punom pratnjom noseći svoj uobičajeni bič. Ostao je u arhivu više od sata. Kad je izašao, biča više nije bilo. Umjesto njega držao je Nietzscheov štap za hodanje koji mu je poklonila Elizabeth. Bič je bio središnji dio njegove javne ličnosti i stila, kao simbol autoriteta, discipline i kontrole. Na taj način neprestano je slao poruku da je on čvrst vladar koji će povesti Njemačku i njen narod ka veličini. Bič predstavlja surovu političku silju i nasilje nacističke partije, a Nietzscheov štap predstavlja intelektualnu i filozofsku legitimaciju. Dobivanjem tog štapa on postaje nosilac duhovnog nasljeđa. Ova scena savršeno oslikava kako je Elizabeth aktivno pomagala da se nacističkoj vlasti da aura intelektualnog prestiža i dubine, opravdavajući njihovu brutalnost Nietzscheovim imenom. Hitler ulazi u vilu gdje je Nietzsche proveo svoje posljednje tamne godine, a pratnje i novinari ostaju na pragu. Ovaj detalj nije slučajan. Trebao je stvoriti dojam intimnosti i elektrificirane važnosti trenutka. Kadar je sužen na suštinu, starica, vođa i predmet. Na tim fotografijama Hitler stoji zamišljeno pokraj Nietzscheovog poprsja, dok mu Elizabeth, mala, stara žena u crnom, objašnjava nešto s velikim poštovanjem. Elizabeth u svojoj 87. godini nije bila samo sestra. Ona je živi most prema Nietzscheovom nasljeđu, čuvar njegove ostavštine
čim je uređivanjem i često krivotvorenjem već dugo pripremala teren za ovakvu ikonografiju. Ove fotografije su obišle svijet. Novine su pisale da su ideje njemačkog filozofa nadahnule dva velika pokreta, njemački nacionalsocijalizam i talijanski fašizam. Događaj u vili Silberberg bio je jedan od najvećih trijumfa nacističke propagande. Uspješno je u narodnu svijest usađen lažni motiv o Nietzscheu kao preteči nacizma, narativ koji se nažalost nastavio širiti dugo nakon propasti Trećeg rajha. U tom smislu Nietzsche je u nacističkoj priči signal, ne sadržaj, legitimizirajući šum, a ne doktrina. I upravo zato je važno razlikovati Nietzschea kao mislioca od Nietzschea kao propagandnog znaka. Prvi ostaje izazov i teret, a drugi je puki alat. Hitler je trebao ovaj drugi. To što je Nietzsche bio složen, Hitleru je bilo korisno. Složenost se uz pomoć arhiva i propagandne mogla pretvoriti u efekt. A efekt je sve što je bilo potrebno. Hvala vam na pažnji i na gledanju.